Kia tūpato John Key. Koera te whakahau a ngā kaumātua o te marae o te tī, ka whakaeke atu ana te Premier ki runga i te marae hei te rā tapu nei. Nā, kei te marae o te tī a Jasmine Pearson i tēnei wā, kei aia ngā kōrero o te wā mo tēnei kaupapa. Jasmine. Mō tēnei wā, kei te rere marino ngā wai o Waitangi, heoi tērā no te anipā e pue ake ana mo te hiahia a te kāwanatanga kia ukui ngā herenga tiriti ki rō ture. Ko te kohi pepi i te mahi a te haukainga i te rānei, heoi gaore e tino tawhiti atu te anipā, mō ngā rawa o i nei tai. We're anticipating a spirited but warm Ngāpui welcome on the one hand. Ki te rātu taha o te rohe i whakatau mai te māngai o te kuini me tōna huarangatira a whaia Janine. Kei te aro ia ki tōna ekenga tuatahi ki te tī, hei kāwana tianara. What prompted the treaty 172 years ago, it was about choice. It was about people making choices for the future. And that's why it's significant to me. Hei te rātapu ka whakaekea ngā taniwha o te ao tōranga pū ki konei. E pupu ake ana te riri mo tēnā kaupapa e tangohi ana te tekihana tuaiwa mai tēnā ture. Engari kei te pātai ngā kaumātua o te tai tokerau, kei te aha kē te kāwanatanga. Kia tino tūpatoa John Key, te mea i nā te kaho, te pukuriri o ngā iwi o te kāinga nei. Also recognition that the role is one of representation, te kuini o Aotearoa. Ko Waikahua ka taka pēhea ngā whakahe a te iwi. Hei te ata o te rātapu, ka whakaekea a John Key me tōna kāwanatanga whai muri ko te tūmoaki o Reipa. Engari a pōpō ka hui tahi ngā māngai aiwi o te motu e pāna ki ngā hui aiwi a te kāwanatanga. Wai ka mōhio, he aha te hua ka puta i tērā, te hanga nei he whawhai kei te haere. Scotty. Ka re kore Jasmine, tēnā rā koe Jasmine Pearson tērā e te iwi i Waitangi.